Fesger ma. Should you sahar na haun and darna lodge and dolach. Haioch guran. Shoakish priav neachkin. And shachkin yavakin an-Diugh. Tracey's ceanartris ag Polish Alapa, agus Againn buriach yn y artoficer FilmG. Once again, we see the nationalists putting vital public services at risk in favour of supporting their separatist agenda and their obsession with the dying Gaelic language. Crisis an sculpture na Halapa, yn y chwrd unison drugger, mae ein stachn yn garrison, agus araf yn luchgobrach. Once again, we see the nationalists putting vital public services at risk in favour of supporting their separatist agenda and their obsession with the dying Gaelic language. Crisis ag troch y siwr asich na banri, etter FIFA agus den agent, agus driveren gyfiad oes 3 minutes yn y farach, gys yn opar y ricsyn sa fatain. Once again, we see the nationalists putting vital public services at risk in favour of supporting their separatist agenda and their obsession with the dying Gaelic language. Neach gyn mas na herig, agus bat y Chester cnwyd, gys fi chyn yn aflym. Yr yn ar yn elai, bi gyman y bwlwya nam fer y hawn yn ish. Once again, we see the nationalists putting vital public services at risk in favour of supporting their separatist agenda and their obsession with the dying Gaelic language. Scandalic Westminster yn ish, agus pornography gylor ac computer Damien Green. Yn ceistir bilan yn cloi, coa hawn yn Damien Green. Agus ciat yn jiblianach yn as Jake adol a fi, han dawar hw no am beaver arash al yn ushgich yn na halpa. Wel, han beaver yn ynys, ans yn ushge my cholaf. Agus gyda hasin uli talistje ma yin. Femish in kummel naar kunje gavel species eile dolvi fjöga geeltach. Fusen ish. Lehich offician enatal banka viegal na halpe. Ha buien vaarst skal greenvalds aan een kummer na naald ar an ure klarig, shen nolke haun, gus kutramach galig, dun skire wan rikatua heltain. Ha buien eile vo Cumbernauld Academy ar an skrivig an övar. En tanne ma her, Wesley spoken hier. Agus geran yn fo coersnioch Gaelics na statyn ynnichtje, maar inneve is gleurig hanen. Agus eet y giari coen yn och, rys na minchydjach eile. Ha Gaelic na pars bunnesig do echtri agus culture nan statyn ynnichtje, agus ha sinje ari coenach rys a hulle minority eile. In Seachdain sa van, ha a cursi is na Native Americans, na Koreans, na Muslimich, agus na Mexicanich. Cunha vies a president a cursias a Gael. Agus mi erg yn och, sio fideo pishak a higsyn Facebook, Martin an-Diugh. Once again, we see the nationalists putting vital public services at risk in favour of supporting their separatist agenda and their obsession with the dying Gaelic language. Wel, sy'n efo'n och, chi mi yna iach yn sif, my fies mi bio, eich efalef,